Manang Biyana. Manipod ka ni pagayam tayo nga ador saan napudpud no anagan tintay drama ita ngam sakbay na kablawang kay pay tinaragsak nga aldaw yo amin nga awan labas matutudo lattat aldaw kagayap kat kasapulan tay lattat anad tanay nagalays ti daldalan kat sakbay ti amin hello mampay kani Homer alamo di taapari Cagayan ni Ma'am na ti Agustin ken ni Jaime Rodriguez. Kastoy ti kunan ni pagayam ador. Dear Manang Biyanang, inlaklakay ko ti kinamanugal kan kinartag ko. Nasingpat tinatumpungak nga asawa, naulimak. Ngam oray asino mat siguro nga asawa, nukas kanyak ta asawa na, adalat ta tiyempo amapunwan, kat agpatingga ti pasensya na. Rogyak nga rod ti agsalaysay. Oy! Ador! Agreeing ka! Ador! Ne, aldaw magaya man. Malampayan na. Kita man ta itsuraon dito'y igit ti kalsada, Ador. Nakausob ka nakaida dito'y igit ti kalsada. Yes. Nakanganga ka matmaturog. Mangilngilaw tangiwat mau. Anyangay ta itsuram. Apay, ayan kuya. Ada ka nga ron dito'y igit ti kalsada. Ala, agawitan. Sabay, makatulog akpay. Agawid ka, antay jabalay ti pagturugam. Ay, mangibabain ka nga asawa. Ipagnele, si kamot gayam, sumra ka. Ada ka din ni Adora kabagis mo dito'y balahiyaw. Ne, kat no nagkuyog dakin ni kumpare na idiagsapa. Napananda ipag? Ay na, napandamanan ijay piyestaan Mapandalakit di manen makisugal. Ay, awan man nga rudan Ipaabak naman andyan naglakwan mi ti Irek. Anya, apay, inigaman na ti kwarta aya. Ay, awan nga rod ipag. Di na ba't kayat nga ipaigam ti kwarta kanyak? Ay na, awan man nga rudan Sapay kanayon amaabak da di akabagis kaw. Pagayat na mutlat ti makisugsugal nga oray kanayon amaabak. Nagsakit ti ulok ipag. Lakayan di kabsat mo gamawan latat nagbalbaliwan na. Kanayon kumot abagbagaan ngamawan dengdenggan na. Ay na, nasingpot ka ngamin unay ipag. Ungtam ngamin apaem no kasapulan, bareng mangrik na. Ipag. No pampanoy-nuyam akanayawn, agruam, iso nga ikam iti pagnakman na, ipag. Nasaya at tadakan. Ayan tinaglakwan tayo ti Eric Ador. Ay, awanag, narigrig ko. Naipaabak ko iti sugal ko Di ka aglibak. Ijay piyestan tinagapuam saan? Ay, wag. Umyak nakisugal. Nagbuyak lang. Ayan tinaglakwam iti Eric, kunak. Awan nga rod, nariglag. Asas. Aglablabas ka, Ador. Umay ka ditoy. Umay ka ditoy, Ruar, surutan nak. Amaya, ano tararamitan? Umay ka ditoy, Ruar. Ta ditoy tipagisparingan ta, Ador. Darasam! Ay, kapapaindat ang aramitan ma. Nagpigsapay mo tangiwan ma. Awan, bibiyang kaw! Uray mangag ti sa ngalubungan ti panagapata. Kastoy ti kayat mo, Ador, ha? Ha? Nabayagan na panahon na nagululi makak. Nasingpetak nga minunay kan ka. Ngam ito Jakon ka ba ilan? Napunwan ako na Ador. No di ka pa ilagbalbalew. Gibusa kunti amin ko. Ay, sana! Ay, po, niya kakitin. Ay, umay ka. Di ta unag ti pagsaritaan ta. Kitaan datang dagiti karuba. Agkari ka nga ron nga agbalbalew kan Ador. Tano di ka agbalbalew. Puurak ti balay ta. Agyanak iti unag kabayatan ti panang porkoy ti balay ta. Ay na. Saan man atila ibagbaga? Ala, uwan. Agbalbaliw ako.
agkariakin kan bakay. Promise, agbalbaliw ako. Ija ko nagitibisyo. Promise! Ala, Nana Karing. Nakita mi ti panagwala ni Nana Nelly iti kalman. Nagriyaw-riyaw ijay arubayan da. Apapaan na ti kabsat yo. Husto lang dayjay nga inaramid na. Bareng mangrik na jay kabsat ka, Beya. Nana, aglablabas nga minaw ti kabsat ka. Gaputan na singpot di asawa na. Agrametan nga agbisbisyo. Lakayon ngem sumanursor payla ang amapan agbisbisyo. First time ko nakita ni Nana Nelly anagungot iti kasjay. Ay, husto mo't no inaramid na ti kasjay. Tapno agbutang di kapsat kaw. Bareng agbalbaliwaw. Nele, bakit? Adda ko maibagat? Adya day ta, Ador. Kwa, sumurot ako makada parisito. Mapan kami makidaya ijay lugar da bakit na. Ay saan? Agbartag kan agsugal kan tumanan ijay. Ay, awan sugal ijay. Takasaran da ijay. Uray pay. Siguradong agbartag kan tumanan. Di ka mapan. Padasam ti mapan taaga patamanan. Italaang may. Italaang nga. Kanayunam to pa yan. Basta, di ka mapan, Ador. Ay, nako. Sige nga raw. Saan mo saan? Unay ka matinilay. Itay ka pa'y lang at dito kusina. Ngam di ka pa'y gayam nakalutaw. Pabisina ka. Mabitla day tuyen lakay. Kan kita mamut na giti waram dito kusina. Di mo pa'y dalusan may. Wen, dalusak to no madamdamadagita lakay. Ay na, bakit aya? Nagluto ka. Igiddan mo din at ibang dalos kadagiti wara dito kusina. Nang rona dito lababaw. Anya day tangay. Makapadurman na kitaan. Ala, wanan, umayan. Dalusak daytan. Sumanao ka man ako nakon. Kanayon ko mat nga ibagati kastaking ka. Ngam kaslaawan ding gamay. Ala, agawaam. Dali mabisina ka. Maulaw akong itinakaro abisin ko. Anya mo kastoy nga asawan. Ay, agpupuudot manan ta saan anapagustuhan. Diyak pinalubusan na si Murot iti kumpari na. Anya mo dahito alatingan. Nagtangkay. Di mo linuto alimbak. Naluto mo ti ko naklakay. Naluto nga. Nagtangking nga raw. Unay gamina na ya. Sakbay nga adawam ti lututwam. Tikapam pa'y nga umunamat ano naluto. Nagtangkin to karabasa nga inlaok mo. Day tatarong ti si Daemon ta isot naluknang. Gusto laang matikunak no siyak. Awan pa'y gala sa mga. Kinuray ti inapod. Nakusay. Saan analinay? Gusto laang naluto matikunak. Anya? Naluto nga. Nakusay na eh. Kaya nga po. Rokodam nga min anay pagtiluto ma. Tapno saan ang makusay? Mala, pasensya kan lakay. Ador, kabagay, umayak man. Eh, tumanon ka kabagas. Ay, lalaki din di diyang asawa kaya. Apay, anyaman ti pagpupuduta mo. Apay nga aburido ka mangkit kita di tabadom, kabagays. He, dahil diyang asawa ka. Di natatarimaan ng taglaba. Namansyaan mo ito'y bado kong. Ay na, makangagman ka na diyang babae. Kung takman di kas taunay. Nagbasit mo tin aba, nagtipangungtam kan kwa na kabagays. Ay na, ngudyak ungtan. Agruam na na. Bakitanan, di na mo taramidan na. Ador, Kita ba ato badong na ay. Namansyaan. nailaok siguro iti di kulur abado dayta, iso anaman tiyaan. Di nakidiam mo, nadandag iti badok ah.
Paliwawag na yung asawa. Paliwawang asasawam mo. Eh? Kano nagsingpo ni Nelly nga asawam. Paliwawang ko nam kiday. Naggagat pa yung asawa. Una na singpay ka nagagat, no di na talimaan ang titrabaho na. Awat Selvina. Ado nga rod ti mga papalkan ka. Tanaulimak ni bakit mo. Saan akas iti daduma dita nga asawa. Ajay laag marmarites ter aramiden da. Kasla ijay ipagtanga asawa ti kabsat da. Ha? Lawat day jay anay kamang. Jak kurso na da ti ugali na. May mayat ni bakit mo tanauli mo. Nagagat pa'y. Iso adi mo ung tan ni bakit mo tanasingpet. Man-mano tikas kan kwa ng asawa kabagays. Masurunak nga raw titikas ding style na. Pasig a palpak, karamid na kabagis. Nele, bakit? Mabalinti sumurap, kiniparidan niyo. Income makipesta, ijay kabangibang a barangay. Ay saan? Ah, Isugal mo man amin a kwarta maon. Inton kwan, maibos tumanan ti kwarta nga igamaw. italang, bakit? Ay na! Basta da piyestaan aggagatal ti sakam. Ti kayat mo, mapan ka amapan. Awan pa'y linanga na mapiyestaan. Iso alading itak, no saan ka apalubusan ita, Ador. Alamat din, bakit? Nagpintas ka pa ikat. Ay, uray anyat ibagbagam. Di nakmartsukan. Basta di kamapan. Padasem ti mapan taagapata. Agdalawak. Panawan ka. Ador lakay. Agninong kan agninang takano iti kasarinton Sabado. Anya, nagkula. The Fred kan Hilda. At to'y ti invitation card. Kita adanagan ta dita. Nagkuna nga isurat da tinagan talita. Ha? He, impakada da pa'y mo't kumanga imuna. Talas todos mo't dagja at tao. Ha? Naggawan kad nga urbanidad dagja at tao. Awan babay na. Di ka katagyaman ta inala dataan ng kaninong. No siya, kayat ko. No siya, mandak. Anya, taapay matngay. Ay, gastos lang dahil ta. Siyempre, kapilitan agumatang ka iti regalo. Aramidin damat aniguso dahil ta. Rupat kwarta dagita sa tao. He? Unay kan aya. San man akasta ti bagbagam? Saan mat akapilitan ti mangtad iti regalo? Ay nakapilitan itan. Tano di ka mangtad. Ada may ibagadaking ka. Ibagada anak kirmet ka. Ay, kat mapantalatan tanalpas matan anay lista tinagan talakay. Nili bakit? Oray umunakan to nga agawid no madamdaman niya. Anya, taapay. Maudi ak. Ay saan? Agidan ta nga agawid. Agawid tanto numalpas ti pangan ken programa. Sumaruno ak midladagos bakit? Nakita man nga minin di kumparim nga Agbartag kayo manan. Agawid tan numadamdama. Di ka agbatay, Ador. Ay, Masapol nga istriktuan ka itan. Tanay, lumaklakay kan, ngam di ka pa'y agbalbalew. Iso nga aganos ka. Nili, agawitan. Ne, di tapay nalpas anangan. Basta agawitan. Ibundaris ko talim masaan, di ka tumakda dita. Apay manan aya. Basta agawitan. Wan, sige, mabitla nga ron. Garamping at kagidya babaya. Ganatigit ka. Anyat pagkaskas ta am aya Ador. Nagalas man ang tibagbagam kanya kon. Di ko alam, jak nasiputan, tinaramid mo. Inagkam ni Susi mo. Kun naging narakop kayo. Anya, ay sus, anya nga inagkan nga ibagbagam mat. Nagbeso-beso kami laeng. Ta syempre, italaan nagkita kami manan. Apay apagimunam dayjay kat bading dayjay. Uray man baling, talalaki lat ta dayjay. Ador,
Adulat ta dagiti badeng nga gusto iti babae. Kasla ka lagbibisin iti lalaki. Adak lang arudin nga asawam. Nga makiin-inagag kapela iti sa balay. Sa bali ti agag, sa bali ti beso-beso. Parehas mas lalay ta. Agasam tayo ta. Nagdakat ti rupa yaw. Ila, masurunak ang makalagip. Dumanog aksandam. Ay, ala, no di mo nagustuhan tinakitam, ay kat pasensya kan. Sorry lakay, saan na maulit. Basol dagida a Hilda ken friend. Inalala da tapay lang amin, aninong kininang di anak da. Ala, di kan agpabasol. Lipatan mo tinakitam. Ulitag, pasensya ka no nakibeso-beso ak ni Susimaw. Kasla kayat kung timangdangran ko stilaan. Ay, ang pupudot manan. Amuklatan, di ba kagapo? Basta saan ang napagbigyan ti asawak iti kayat ng haramidan, agpupudutan. Agam, ano sakon? Tinapatag, sardengan na, dagiti bisyo na. Aray, inta makilas night ija bagatan. Ha? San pa ay ana itabon dyan na tayo ida? Naipuspaon, intun bigat ti tabaon. Iso nga inta makilas night ita. Imunan na iti card mates ta ija. Ay, kastaya. Sige nga raw, taagpakada akin di bakit ka? Ay na, di ka nagpakada, ta sigurado di nakapalubusan. Ha? Ay wala niya. Kaano pa ya, pinalubusan na ka? Iso nga libas ka. Kaya anya nga ti ibagawin no ipambarko apapanakbare. O di ibaga mamapan ka agsibog iti mulam. Ag-overtime ako na, kapoy. Ah, sige. Wait. Urayin na tungarudan ija kurbana na pare. Di ka umay di balhay. Tapno di na ka makita di asawa. Pare. Agawan pare. Wala para, tanay na bartek ka matay. Oh, kasalod na mabartik eh. Nagsasawa mo, nagiti kay alam ta. Pinabakdan di kwarsak. Agawin tan, tanay, awanan, ti arak, naibusan. Itulod ka paray. Ay sana pare. Kabalang di gawin na sisak pare. Kabalam ka tay. Gawa na. Akot ba? Ipag, saan na nagawid ni Ador Iderabi Madanaaganak. Anya, amangan no naturog ijay labayan. Saan anapan ijay lamayan? Tako na nga ag-overtime nga agsibog iti mula na. Gamdimat nagawi din. Anya nga agsibog. Kano nakita mi ijay lamayan idirabi ay makisugsugal. Anya, no kasta. Naglibas manen anapan nakisugal. Ing kalakitaan ng ijay ipag. Tamangan no naturog ijay idirabi ay. Wano saan, amangan no agsusugal dapay lang aging gaita. Auntie Nelly! Hu, auntie! Nang kalador! Ha? Ne. Oh, apay ni Uncle Mau. Nakita mi iti sirok kirang tay, agas asog. Natinag kano'y dirabi. Anya, kumustan? Ayan na ngayon. Intaredan iti ospital, tas saan na makapagna, auntie? Bakit? Ewanin? Di ako makapagna. Natukol ka no dito lang. Tisaka ka. Juan, kat masapul ka no ama opera. Bakit? Pakawanin na ko ma. Ay, jak amuti sa wagkan kador. Kasla kayat ko ti agriyaw iti napigsa. Mapanugak lang. Iswasaanan. Hindi nagsinsinaan Hindi nagpampalawan nila. Kasi kaso nakwan. Tulungan na. Niling asawa. Pagkawanin lang ko ma. Ay, ayasan ka asawa. Kasi
Agpalpaliw ako. Kapilitan nga agbalbaliw kan tadi kan makakunail, loko. Papanamnili ba kay? Ada ka sa ijelaod. Inakman makisala. No kaano abim makit kan saka makisala? Wen, taagas ti dudukot. Maburburing ako dito'y balay. Makabanog ti ada pasyente na. Iso nga inak mamut ag-relax. Agawid ka nga ron anagos, Wayne? Ay, depende Ha? No maimasak ti makisala. Di uray parbangon kami taon nga agawid. At dadagiti kanem di talamisaan nga abay mo. Gawatem tulat taditan. Pati danom kanagas mo at dadita aminan. Bakit? Napakawan na ka din? Wen, pinakawan kan. Basta di naklapdan iti kayat ko nga aramidan. Takayat ko ti ag-relax. Nakaritak, gapoy tararamiden ta sawak. Ti kanayon na ngay rurwara makikuykuyog kadagiti kukumari na. Gapoy ti daytayng kagumak ti nagimbag. Aging gangayn inut matla na kapag naakmanan. Kat apaman na nagimbagak, impakita kiti asawak ti panagbalbaliw ko. Kat sinulnitak dagiti nagkuranga. Kat ita naragsak kami manen, ngagdandan na. Alakastan, ti pagayam mo, ador. Alagagayam, di tan tinagpatinggaan, ti pakasaritaan ni pagayam ador. Dito'y drama tayo. Manang Biyanan! In your nose parity script, ti pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami, Diyos tagngina, ititonggal maysa. Manang Biyanan! Hello everyone! Naimbag nga oras yo. Kumusta kayo manan? Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Shout out kada kayo amin. Anayat nga dengdengeg kanagbuy-buya kada giti amin nga uploads tigayam yo. Katita may sagot kada kayo ti part 20 compilation. Dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Di pa kasaritan nga intay drama kanibasay tag at manipod kanipagayam tayo sebyo sa napudno anagan. Kastoy man ti kuna ni pagayam sebyo. Dear manang biyanang, adanak mi amartir. Tauray kasano ti kinaulpit ti asawa na kankwana ay ayatan na kanulatta. Kat kanayon napakawanan tunggal agbasol kankwana. Rugyak tag salaysay, idi balasang pailaeng ti anak mi. Yan! Ay, sino tinakastong tinataglaman kami? Nabartak manan ni Aryaw, nakaigamanan iti binalsig di takalsadan. Sumbro manayin tayo takalogoran tayo. Kaslag bagtik no nabartak. Ay, naisos, ay, Ay. inyidanan di takalsada. Sa paijay nga mo tinagiddan Ay, na. ay maturog manin dita ah. Isuman ti ilislisyan dagiti lugan alumabasan. Uwan nga rod di lagnaknak mo day talakay. Inaklakay na, ti kinartak na. Un nga ron. Isun samit anatay adagos di asawa na. Ta natay iti konsumisyon. Kasta mo ti bagbagada. Ay, inal daw nga min ama stress. Dandani pa'y nga rod nagbagtit di asawa na iti. Gapoy tinakaro nga stress. Ura sino mo't siguro nga asawa. No kas kani aryong ti asawa na. Ay, talaga amatay iti konsumisyon. Aga sembet tatunggal mabartek agwala. Agbirok iti gulaw. Agriyaw-riyaw. Ako namlansan amatay. Wan nga rod ay naimbaglakit din at nakatumpungak itinasingpot nga asawa. Ay, agyaman aken kasibyo ngamin nasingpot ka nga asawa. Nagagat ka pa'y. Awan pa'y Apolos Tibisyom. Perfect husband ka talaga. Si kaki di me bakit. Pasablugan na manen na kudak. Ay, saan man? Agpaiso ti ibagbagak. Iso nga agpatpatayak unay kan ka.
nga may nakasingsingput ka nga asawa ken ama ti kakayso na nga anak ta. I love you. I love you to, bakay. O ala, sumer ka biday. Pasensya ka na, ta nakawarwara dito balay. Awan problema iti dayta. Sa anak mo't ana arte, Dado. Aramot kayang bisitan nada. Kung tatang, ni biday. Ni biday gayam na ito. Kung nakalano asinam, dakmot mabigbigan. Sige. Panawang kaya. Try naman parawaran na kita yakin lalay. Lumat Ala, nabartek manan ni tatang mo, Dado. Bay-bayam ni tatang ko. Di mo ikan kano. Kasta na taytan. Saan nga balbaliw. Kasanungay. Agpudno ta ka din kadananang ken tatang ko. Amon ni tatang mo ti may papan ka data. Ang dagiti dadakil ko. Di da payla mo. Madanaganak namin biday. Amang ano pagkasarin data adagos na maamuan daan nagkinaawatan ta. Tiyak pa nakasagana. Kaya't ko asawan, awan pa'y urnong ko. Saan mo't siguro? Makaawat damat no ibagata nga awan pa'y aramaten ta. Nga ta. Wen, siyak ti makaamu kadananang ken tatang ko. Tinapatag, maamuandan ang nagkinawatan ta. Tapno, nawaya ka lata nga umay ijay balay, iti anyaman nga oras. Tani, siyaklatan ti umay diti balayo. Sigurado nga ada maibagbaga dagiti kakaaroba dito eh. Awan bibiyang da kadata. Awan mat daldalapusan ta tao. Ang mala. Agpudno tanto nga ruden kadagiti dadakkel mo. Nakaumay kamot, Dado, barok. Anyat masapul mo. Nagkuyog kayo mga imay dito'y balay. Biday, dadaw. Ay, nagapuan yaw. Saan kami ngagpalpalikaw pa'y, nanang, tatang. At dan nagkinaawatan mi kanidado. Agayan ayat kami. Anya? Ay, Ipakpakauna ko nana, tata. Awan pa'y urnong ko. Iso nga awan pa'y gastusag amang kasar ka ni biday. Iso nga pangasiyo, ta di da kami kumaapurain ngagkasar. ay, di ka madanagan, Dado. Ta, saan may nga aramay ti kasta? Ay, may mayat kit di pa'y ano, saan kayon ngagkasar? Ha? Ay, nanang, anyamot daytan nga ibagbagayo. Kano pa nga da nagkinaawatan yaw? Nabayagan tatang. Talo abulanan. Anya? Apay nga, di mi nakita ang nag-aram ni Dadokan ka. Di mo imay duti balay. Sa dinaw, tinangaraman na ka. Di tayo ikigid lang. Ala ni tatang, tila ibagbagada. Saan mo't Cellphone itan ti komunikasyon dagiti tattao. Bakit? Ingka man asahan tayo badangkaw. Patadang mong iti hustaw. Sige lakay, mano abadang. Asaam amin tayo talo abadangkaw. Matong pa, lakay. Ay, tayo wasay pa'y gayam. Asaam, wag. Why? Biday, apay nga asaan dati badang. Asino ti badangan dangay? Agsublikan to inton malam. Imposible adi pa'y lamangir na day jay adadaw itinangag na abadang. Apay tatang, di yung kadikayat ni Dado nga para kanya. Saan? Nakarkaro asaan kanyak, biday. Apay ngay, kat nasingpat mo't ni Dado, nanang. Nasingpet no nakaturog. Di me kaya ti makamanugang iti adabagbagtik na no nabartag. Tatang, Apay, nalipata mo ti inaramid ni Dado iti nabartag. Kinamat-kamat na dagiti tanod dito'y barangay tayaw. Kinarit-karit na ida. Ay, imamaday jay. Ragpada da iti ama na bumagdate nung malaukan iti arak ti darada.
Na minsan laeng mo't na napasamak dayjay tatang. Why? Sigurado nga ulitin ng tumanay. Iso ang sinam ni Dadaw. Di mi kayat kininanang mo na dyan lalaki. Ni Raimundo lang ang taklunaw. Tanapingat nga agdatdaton kan kadayjay. Manjak! Anyamot dayjay ngay, kulapit. Kasla maitayab no agangin. Naimbag ni Dado ta maskulado. Natayag pa. Saan aga po tamatsaw kat kaya tamutan? Hay, sinam kit di dyan lalaki. Dado, ilimod talaang ti panagkasarta. Tapno awanan ti maaramidan dananang kantatang ko. Kayat ko ngam, anyang ay tigastusan ta. Saan tapaymot nga agparti? Agkasarta laeng. Mabalin ay kasta. Kat mabalin kan maysa. No agparti wenno agpapasken ta. Saanan ama ko na secret marriage. Ha? Kit ala. No mabalin gayam ti kasta, di ison ti aramiden ta. Hinawanan lakay. Ay, hawa na talaga. Bakit? Nalpasan ti raya-raya. Ay, Nagkasarta magaya man itilimad. ay, uwan nga rod. Sinukir na ta dyanak ta. Na in love unay iti dayjay adadaw. Dayjay tu mata nagdadak kalamasal na. Iso ti pinanggayuman ay danak ta. Kasla makit-kita ko ti masakbayan ti anak ta iti dayjay ataw. Uray siya ka. Kasla makit kita kunti lang at anak tayo ti masakbayan. May imagine kunti kinakutong na. Nagado ti kamool na. Kan bimakit iti husto ti ropa na. Gapoy ti nakaro a konsumisyon na. Ay, awanan ti maramidan ta. Nagkasardan. Iso nga awatan talatan ti amin. Dito'y balay ti pagnaadan ta, biday. Diyak kayat ti agawid iji balayo. Uwen Dado, dito'y ti pagnaidan ta. Ano sam ati panagbiagmi ka ni tatang ko? Tamarigrigat kami lang. Ay na, agpapada tayo. Uray da kami, marigrigat kami mo't. Ay! Martin na turay! Ala Dado, nabartagmanan ni tatang mo. Ala, sumraktan iti sila. Aglamang ta, taamang ano, data ti pagtripan ni tatang. At to yan ti balon mo ama pa nagtrabaho. Pagkikargam di tabag ko, biday. Uwan lakay. Mabayag ka di pa ya malpas di kabkabitsin nyo a kalsada? Makalawas pa siguro, santo malpas da siya. Ala, agan anos ka Dado ano sampay laeng ti makipurdi ang agkabiti. Uy, sarabale, ta enjoy. Ando kami nagtrabaho, iso naragsak. Ala nga rod, mapankan. Tapno di ka maladaw. Uwan ba kay? Anyat kahit mo asidan inton malam, ta dumagasak ijay talipapa. Kumpurminton at igatangam. No, anyat kayat mo asidaan, kayat kumutan lakay. Ay! Dinay! Lukat ng dalay! Ha? Ala, ni Dado day jaya. Agong ungat samad. Inaklo ka na dagos tiri daw. Ay. Apa yun, Dado? Apa yung agong ungat ka? Apa yan nakatrangkap tiri daw? Ang tayo lamang mo di taon na kanya, ha? Ha? Adaya! Ala, awan! Intrang kaklaang, itay nagdigusak. Ulbort na! Anay ko? Tibibig ko! Apa yan tinanog mo, tibibig ko ngay! Anay ko, bimtaksan. Basta timang hanap, timang lilipot. Kayat mo pa, ha? Sana, Dado. Alala, sumrakan, agpalis kan. Apay nga, minanagbartag ka. Ang bibiyang mo! Di mo mo't ay, baliktad na kita tugaw. Anya ka kadi? Kayat ko ti gulaw! Kayat ko ti makibuksing! Ang buksing namin ay! Tingnan! Anyat kay kayak ngaykin ka. Kat nagdakalan ka atao. Ang buksing takunak! Lumaban ka! Sige! Laban kami dahil! Laban! Awan
kay kayakin ka! Kasta gayam, ha? Paimanta alag ti sintron ko. Parigatan ka ito, babae. Ay, delikado. Riingak ni tata ang taag paaraya, takkan ko na. Nanang. Na, ni, apa yun? Anyat sang sangitam, biday. Anya day takargata sinusuon mo at traveling bag. Papanam. Sina ako ni Dado, nanang. Anya! Ala, sobra ka mampay. Umay ka. Ay na. Nang nabartag manen, kat nagwala-wala idirabi eh. Dinanog-danog nakpay. Madya ako, nanang. Kabut-butang gigayam ni Dado no mabartag. Ay, daytan, ti bagbagami idi kan ni tatang mo. Ay, sapay nagkasal kayon. Subag kan ngamin. Basta sinakon ni Dado, nanang. Manjakon! Anya kay ta. Ihustaw ti imbagami kaninanang mo iday. Damdamo yu pa ilatiag din na. Ngamrimwaran ti pudno aborik ti asawam. Agbabawi ak anak ikalay sa kenkwana, tatang. Day tati maganap tinatangkan ti ulo na. Baso mo mula nga. Agurnungak, tatang. Taipaanal kunto ti kasarmi. Sa agabrudak, tapno makaurnungak. Makamu ka. Pagan anong ti makidin na kenkwana no kasta nga apaan na ka. Tulungan dak man na maka-abroad. Agabrudak laangan. Mala. No kasta ti kayat mau. Sige. Suportaran da ka anak ka. May bag nga orasyon na nang. Nay, apay nga da kadadaw. Anyat masapul mo. Umay ko kumasukunan ni biday na nang. Agawin kami ni Balay. Ay, di nan kayat tagsublikan ka. Kayat nanti makisinakan ka. Kasarita ko man ni biday na nang. Ay, sanan. Pumanaw kan, tandina kan kayat anak ko. Kalpasan ti panangapam kan kwa na. Umay mo sukon-sukunan. Ay, awana, hindi na kan kayat anak may dado. Ha? Ala nanang, intay ituloy yan ti aramidan nyo. Tasyak ti makaam mo na makisarita kan ni Dado. Pagawid mo day tataw. Biday ang sawak. Agawit ako man. Pakawanan na ako. Diyak ingagarat ni amin. Ay, ayatan ka, biday. Nagpapukis ka, Dado? Ha? Ay, impukisak ti panang sukon ko ken ka. Adangami na ti maar ka di tapukis mo. Kan nangalam di ta sandong? Ay, ginatang ko itay na panak nagpapukis. Ay, bagbagay mo ngamin. Tarumwar dagiti nagdadakkel masal mo. Talaga ngayon gagarak tinagsandaw. Tapno makitam na gito pagpatpatayang matadak kalamasal ko. Ay na. Namiss kunday ta masal. Ay, sus. Di mo kundutan tamasal ko. Ang mga no aglam ma. Ala. Agawid ta nga ruden, Dado. Napanandya anak mo. Apay ngawan dito'y balay. Nagawid na. Imay sinukon ni dado. Anya! Ay, kunak man no sinaan nanday di adadaw. Pinagkitaan na lay ti masal ako nagsublima nun. Ah, Sinusuon naman ang tay traveling bagnan. anya! Ay, kuna na pa'y nga agabraw. Anya nga agabrod. Awanan Tanagkapyada man na ni Jay bagtit nga asawa na. Na, apay narabyan ka nagawid. Kinapay Jack makontak ti cellphone mo. Naggapuham. Kumarit ka, ha? Ha? Ah? Sparring ta! Di ka agidoron Anya ka ba't tandado? Makadandanog ka nga ron. Ang kakatil ti makadumanog. Inka manganan.
Sa ka maturog, tapno mausawan ka. Di nagmandaran. Tapisan kan tupay. Basta mabartig ka, kasta ka. Hmm. Kasla saan asika ni Dado nga asawa? Na- Nagalas ti aramid mo no nabartig ka. Anya? Anay ko! Sika kinaalas niya ramid na. Naglaad ka tay. Sige, tinalaad! Tanalaad ti ugalim! Anya? Di nakpagsunit ti kasna, ha? Titibag Dado! Masagsagit ka na! Nanang! Nay, anya man ti sangsangita mon. Kan nagdakkal man ang ta sinusuon mo at traveling bag mon. Pinanawa ko ni Dado, nanang! Sinaakon! Manjakon! Nagalas ti ugali na. Apay, anya man tinaramid na kan aya. Nablunsan to'y ima, katiniritir na nanang. Ken sinipat-sipat nakmanan. Anya? Ay, nukas tama lang, idarumaon. Uy, nanang! Idarom ko talaga ti awanan bae na lalaki. Gapo, iti pa ng kabkabil naman ang kanyang. I miss you, biday asawa. Pakawanan na kumahal. Di nakarakupan tayo. Diyak ukasan to'y arakop ko. Aging ka mapakawanak. Ay, ayatan ka. Sorry ka din, ah. Bartag ko la dahi jay. Kadigdigos mun sa Dado. Ay, uwan pa kayo. Nabangluak ka di, ha? Owen nga rod. Kan, apaya naka-boxer shorts ka laang ngay may dito'y balay. Nagdagaang namin. Ngala, agawitan wain. Agbalbaliw ako, promise. Mala, mabitla nga rod. Tay nakalaan ti traveling bag ko. Kasta, nagsublimanin iti asawa na. Wen, lakay. Sinusuon naman ang tay dakkalabag na nagawid. Ay, sana mabalin tayo to'y. Surutin ta di anak ta. Yawid min ti anak may dadaw. Mayat ka man kung saan. Masapul nga agsina kayon kuni biday. Wen, dadaw. Isunto mala parigata miti kabel. Matruma ti anak may itidan na miti kastangar aramidam. Pakawanan da ko mananang, tatang. Ikarik, agbalbaliw akon. Diakon aramidan tikas jay. Basta yawid min tanak may. Alabiday, agrubwat ka tagawid tayo ni Jebalay. Kandimat ko nam ngay darum mo dahi tao. Kuyo ganda ka mapanagdaraw. Saanan nanang nagkarimot ni Dadong agbalbaliwan? Kat no ulitin naman hindi isunto ati panang idarom ko ken kuana. Sana na maulit dahi jay biday. Ay! Promise. Tinakpagpong tuteng. Agawid tayon biday. Di mo urayan nga uluden ka nga agawid. Manjak nga rod! Mapay ay apilitin dak! Na, Agbalbaliw nga rodon ni Dadaw! uray kasanuti pa ng pilit mi iti anak mi asumurot kada kami saan mi anapilit. Kat apaan na kami payan gapu iti asawa na. Masuro na kamasyan iti anak ko. Ta nakakaasi lang arudan iti sidong ti asawa na. Ngam nagpakawan ti manugang mi kankwana pakawanan na matadagos. Kat ulitan tumanan ti manugang mi iti aramid na. Kas dilat tataramid dagiti dua. Tunggal agapada agsinaday ti sumagmamanungal daw. Inton kwan agden na damanan. Naglabas ti panawan na daan itinadagsan na sakit ti manugang ko aging gaapim musay. Katita na ki asawa manen ti anak me kat adan upat nga po kume. Kat kasi na nakatumpong itinasingpat kan nagagat nga asawa iswa naragsakdan asa nga pamilya. Alakastan ti pagayam mo Sebio. Alagagayam, ditan tinagpatinggan ti pakasaritaan ni Pagayam Sebio, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose para ti script kan drama ti Pagayam yo, Jenna Almoite. Thank you, kan God bless kada tayo amin.
Iti pakasaritan ngayon tayo patangatang itakat manipod ka din pagayam tayo at isyang san naapod no anagan. Kastimanti ko na ni pagayam ti siyang. Dear manang biyanang, kayat ko pa'y drama to'y kapadasak. Sana ga po tayo palastog ko ti madi nga aramid ko. No di ka tapno makaitad adal kan leksyon, kadagiti padak ngagdengdengag. Rugyak nga rotyag salaysay, idi nakipag naadak iti balay ti inauna akabsat ko. Manong Lando, an-anusan nakpailaang wan. Sapay ko matadi ka mauma amang tultulong kanyak. Uwin kabagis, danag mo na ya. Asino ko matagtitinulong ngay no saan at tayo magkakapsat? Wan matkit di Ang dagiti daduma kakabsat ta, padak mat idang awan mabalbalinda. Si kalat imasenso akabsat mi. Kaanon to nga tamot abumaknang kami. Ay kat dumting tulat ta day ta, kabagis. Saan pa siguro ngay ta? Ngam adan tulat ta. Basta agsalukag ka. Taure ka sa no ti ayat mo abumaknang no di mo matdang gaya ni ti aramid, awan serbina. Wan matkit di amanong. Anya ngay, makipag nagadak pailaang dito'y balayaw, bayat ti panagsapsapol ko iti trabaho dito'y syudad. Alawin, awan problema ti siyang. Ay, siyak ditan ipagsele. Hingka ginanan, ituloy kong tilablabaam. Ala saanen, nagadutoy lalabaak. Sapay pasig nga ules ang nagpupuskol dagitoy. Man ano kumangay? Washing machine mo taramatag. Alaki din, hingka ginanan ta siya akong taglaba. Ala, sigurado ka, ipag. Wan, ala, siya ditan. Hingka kidag silpunan tag-relax ka mat ipag. Kakaiso na nga anda kakatulungam. Anyat serbik nga anda dito'y balay yung ay, no jak tumulong ka dagiti trabaho dito'y. Ay, Manong Lando, mangantayon. Nakaluto akon. Nakagauak pa yan. Eh, kastaya. Alang aron. Mangantayon tanay, mabisinak mo tayo. Nala, ingkalatan sumango iji lamisaan tay nakayaban ni ipag iji paraangan. Agsibsibog ngamin iti mula na amasitas. Kung nakasyak kumantimang sibog no madamdama. Ala. Pakiayab mo itong harod mo tanag iti kakaanakam. Mangantayon, kabagis. Wan manong! Parbangon mo, gaya man. Nasa pa pa'y bakit? Hindi ka pa'y bumangon. Ana, asino di agwalwalis, kat parbangon pa'y laon. Hindi siyang siguro Amumait masapsapa bumangbangon di kapsat ko. Naggagat na di akabsat mo. Mababayinak pa yan no datuma. Tadandani iso amin nun ti mga ramid ka dagiti trabaho dito'y balay. Mas dawak mat nga ron. Gimagat-matan ni Tisyang. Kat sigod na sadot dahi ta akabsat ko, iti ubing kami pa eh. Ay kat, nagnagam siguro na. Iso agimagat. Sa bagay mat ka di Isa baybay am laeng, no kayat na tiyang trabaho diti balay, bakit? Nasayat ka di, tapno saan ka amaringkatan ka nagiti trabaho diti balay. Ay, kapailak mo't, tanarwamak mo't nga agtagtagi balay, lakay. Basta baybay am tikabsat ko, no kayat nakatulungan. Alangarot, ta inak agluton. Nasapa pa eh. Iturog mo pa tawan klase dagiti anak ta. Agi na nakamit. Sana pala, tadda ni Tisyang agluto. Eh, Manong, mabalin ama amuan ti password ti wifi yo dito'y balayaw? Ha? Aywan, nalipatak mo tan ngayon tayo. Di mo mo't namin impalagip. Kamamok lang amin iti agsapang at nagayam internet yo. Sige, ta-i-connect mo ti cellphone mo iti wifi. Tapno maka-internet ka mo, Tisyang. Bakit? Ayan ni Tisyang. Nakaturog pa'y laeng. Napuyatan samot ang nag-cellphone idirabi eh. Anya? Napuyatan nga tawan no madetirik na na. Ay, tsaka mo mabainat mo't amang riing. Sige, tinakman kita ni Tisilad na. Tisyang, aldawin. Agreeing ka, antayin ka mga ano yun. Apaya di ka bumangon. Madeti bagbagim? Wan nga rod Manong. Nagsakit ti tultulang kan laslasag ko. Apay nga Agurigur kaya.
Saan mo't ngam, banog ko la siguro dahito manong. Nagpupuskol ngamin nga ulas na gitay linabaki di kalman. Ha? Da kayo man pala tagluto tamad maditibagik manong. Ay lakay, ibagan man kan ni Tisyang. Ta laban na dagiti pagsukatan na no kas diyang agdigos. Iwara na mo ngamin ang latan ija banyaw. Ke umangot dagiti lupot na. Sige, tabaga akto ti kabsat ko, bakit? Ken dagitay pangpanganan na iti saramsam na ijay silid na. Ay napo. Naurnong ijay igid ti kama na. Makutkuton pay kit din jay kama na. Napanan naman ang aya, bakit? Nakaturog man na. Ay kastalatan ti aramid na. Maturog ken manganlatan. Ay, hindi lagayam damo ang nagagat ti kabsat mo. Sumagmamano nga aldaw agim maget. Ngamit ha, rumwaran ti pudno nga ugali na. Awan nga ron. Nadlaw kumot dayta. Kunak lang no agtultulo yan ti kinagagat na. Ngamsan mat kaya. Ay baga am to jay kabsat mo. Naimbagken ka ta kabsat mo. Tano siyak ti mangibaga ay amangan no sintiren na. Kat aga pa kami pay. Banag adyak kayat ang mapasamak lakay. Tisyang, tulungam ni manang mong agluto. Uwan manong, anyat ginatang mo ama si Daya. Karnet kalding. Ag pinapaitan tayo man kan kaldereta. Wow, naimas manong. Ay, pasensya kan manong May laklak ama ko na paggasgastusam. Awan po'y mang-aming trabaho. Ayos lang. Ang apay no ituloy mo ti ag-eskwela. Sayang mat, di narugyam a kurso. Diyak mayulon tag-eskwela manong. Amangan numabagsakak tulaang. Sayang ti bannog kan kwarta. No talaga akayat mo aragpatan ti arapap mo. Ipamaysam ti ag-eskwela. Siyak ti mang paadal kan ka. Basta ikarim at arimaanam ti ag-eskwela. Saanan manong? Trabaho ti kayat ko ta kwarta adagos. Kayat kong tagsweldo. Anya? Ibiro kan nakman kay di ti trabaho manong. Basta saan nakatulong tadyak kayat tagtagibalay. Narigat ti kasta trabaho. Sige, kasaritak to nga rod tayo amok. No, da pang isarkan nakin ka at trabaho. Siya, nga laam dagito'y jakkus usaran abadon, wan. Kukuha mo dagita. Ay, nagpipintas mo dagiti abadon manang. Itad mo amin dagitoy? Wan, nakadulin mo't la dagita. Iso nga, itad ko kan tap na ataw saram. Alakat, thank you amanang. Kan dagito'y pa'y ne, sapatos kan sandal. Amok nga agkasakaan ta. Iso nga, eksakto lakit di dagita ken ka. Wow! Nagpintas mo dagito yan. Ay, thank you manang Ay no, nagsayaat kayo kani manong kanya. Awan anyaman na ading ko. Basta tumulong ka kuma iti trabaho dito'y balaywan. Ure agdalus laang ti aramidam. Iliwak ngamin ti kinagagat mo iti damom ti nagnaed dito'y. Ha? Ay, saan ka masaksakitan ading ko? Maistresak ngamin no makitak narugit ti balay. Ay, sige manang. Agdalusak to. Nasayata nagawid ka, Tisyang. Di kan sa magkano tumultulong iti trabaho iti balay da manong mau. Apay, asino tinagipulong kada kayo? Ni Manong Lando? Wano di sarampiang asawa na? Imawag ngamin ni manong mo hindi kalman. Dinamag ka. Kasya tinay bagana. Tumultulong ak matiti trabaho ijay. Naggagutak tupay. Siya kaming tagdalos. Aglaba ka nagluto. Saat nga gipulong di kabsat mo no tumultulong ka iti trabaho ijay. Laglagi pa makipagnanaid ka lang ijay. Iso at tumulong ka iti trabaho. Di ka sadot-sadot na kababain. Wen ka di. Danag yun aya. Ay wen. Isa nagawid ak taumayak man dumawat iti kwartayo. Dak pa'y nasingir tin lakok nga aba kanilaya. Asino tinanggatang tasyak ti mapan mangsingiran? Kasapulak ngamin ti kwarta. Tagaplayak iti trabaho. Diyak kaya ti umutang kadamanong Lando. Ta ibuybuy dan tumanon.
Managibuy-buy dagi siya nga agasawa. Masurunak. Agawid ka nga minan. Tadi to'y lugar tayo ti pagsapulam iti trabaho. Anya kumamot at trabaho ti masapulak dito ingay. Pang probinsya trabaho. Kaya't ko yung syudad. Nauma akong dito yung probinsya tatang. Kaya't mo ti agwit restisyan. Ha? Sa dino manaw. Kan akin restaurant. Tay kumadak kala restaurant Amangan mo ano tay turo-turo. Dakkel restaurant tayo jay. Gayam ti kumparek ti akin kukwa. Ay, maya nga ro damanong. Sige, kaya't ko. Kaano nga amang rugiak? Isubmit mo to para ti requirements mo. Tay sudan to ti mangibaga no kaano ti panang rugim. Di siyang umay kamanganan, nakagao akon. Ay, sige lang manang. Madamdamak to namangan. Nabsugak pay. Aya? Sige nga Rod. Umuna kami namangan kan manong mo. Lando, nakitam, jay kan kanan jay kabsat mo ija kusina. Uy, mangan iti litson manok. Isumo lagaya man nagpaudi anangan. Taad da insangput na alit John. Ay, alagaya minsang put na amasida. Hanggang di na enroll, di mangan tayo. Alala, bye-bye amon. Nagsweldo siguro, iso agim matang itilitsyon. Maditikas di nga ramid na. Gumatang iti masida, ngam para ken kwa na laing. Saan tapos takas niya ken kwa na? Open di ti balay. Noanya ti kanan ta, kanan naman. Alala, bye-bye amon. Di mon sitaan, tamangan no agapa kayo. Sana mabalintikas niya nga raramidin na. Iparupan na lati kinaimot na nukas niya. Isyang, nagsweldo kan? Ni, apay damdamaga manong. Ay, kat madamag ko lang ba't kayat ko lang ipalagip. Nga umadanin ti Judith ti silaw tayo. Ha? Mangtad ka kumaore basit lang nga share mo. Anyamatan? Gaputag susweldo ak. Namnamaan yung matan ti maitad ko. Urayan yung mat nga agdisnudo ak Didak mo dagdagan manong. Saan ka dagdagdagan? Ipalpalagip ko lang ading ko. Ay, pumanawak langan iti balay yung manong. Mabayin ako na makipagnaad. Lumasin ako niti pagnaadan. Ni, saan da ka mo napapanawan? Basta pumanaw akon. Pag naadam kumangay. Agaba nga kiti pagnaadak dito syudad. Ay, lakay. Gimuran sa matan di kabsat mo. Pimanaw matan dito'y balay. Baya ma, nung kasta ti kayat ng aramiden. Linapdak mo ngam talaga nagpilit. Di na kayat ti maobliga nga agbayad iti pills. Isa pimanaw. Diyak mo't pilitan nga agbayad no talaga adi na kayat ti mangtad. Hanggang pimanaw na tamay. Ala, anyalaangan nga timakuna ni tatang. Ibagag to ti agpaiso ka ni tatang. Bakit? Nay, apay. Pinapanaw da kan di tabalayaw, balasang kaw. Ay, anyat nagan mo itayay. Ay, siyak niti siyang nana. Si Kangay, anyat nagan mo. Ay, siyak ni nanam arusana. Ay, apay. Pinapanaw da kan di tabalayaw. Saan ko abalay dita, nana? Balay ti kabsat ko. Ay, amang ano anda mo mapagabangan ditoy. Ay, awan napuno amin, hangam no kayat mau. Umay kag na udan di tabalay ti kaanakak. Di tangamin ti pagnanaudak kay. Nalawa tay silid ko dita. Ha? Libre? Ay, uray ang bayad ka laang ay ti lima kasot. Ngam, siyak ti pang tidam, wan. Ta siyak to ti pangted iti kaanakak. Katulong da ka dita, nana? Kasla-kastan, not totally katulong. Ta, anti-dakit nga raw. Ay, kababain saman. Saan? Siyak ti makamaw. Nasingput ti kaanakak. Basta tumulong ka laang agwalis. Uray, agwalis laang at aramida Ay, sige nga rod, nana. Taisupay ti pagabang ko. Makatipidak basit.
sir, mabalin ka di makipagnaid pay laeng dito'y balayo ni Tisyang. Best friend ko nga men. Pinagtalaw da ngamin ngay dita balay ti kapsat na. Uray, agkasilid kamin at nalawa mo ti silid ko. Ah? Sino ang kamsat mo? Ni Manong Lando, sir. Ti may sa kanagiti ka arubayo dito. Kasta ya. Ay kat makamu ka na Rosana. Ako na mo ta best friend mo. Ay, wan, sir. Kaasi nga minto'y gayam ko. Kaya't ko atulungan. Pumanaw tumutlaang kanaw no makasapaw iti pagabangan na. Sige, makamu kayo. Okay la kanyak dayta. Oh, makitam. Nasingpet ti ka anak ako nagtumay. Wen nga ron. Ngam, apay ngay sir, ti awag mo kan kwa na. Kan nana ti awag na kan ka. Kwa. Kasta nga minin ti nakasanayan may nga inawag may. Kat basta tay abang mo 500 Siyak to ti pang tidamway. Oh, apay ngay mawag kayo tatang. Ay naawan pa'y sweldo. Kan basit ti sweldo ditoy. Pay nga pimanaw ka iti balay ti kapsat mo, anak ka. Kaya't kung arod matagsulo. Hindi ka lagbain. Iti istambay ka, nagkamang ka kadakwada. Gamitan ng trabaho, pimanaw ka lata, nakaslawan ang yaman na. Kat, apay awang karba nga kaya alumasin. Kaya't kung arod matagbukod. Ang subli ka iti ayan damanong baw. Sana tila pakigigyan ang dita. Timon sa pamam mo, tapag nanaidam. Ay na, mamok. Gayem ko ti bakit nga anti takim balay. Nasing puta bakit. Kita ang basek ti siya. Di ka basta talak iti di mo na amaw. Narigat ti kasta. Ay nawan. Di kay ka di madanagan. Ang muktar aramido. Oy, Tisyang. Inalam ti kwarta kinalahas ko dito'y drawer ko anya. Ha? Ni, saan mo nana? Jack matlinuklukatan day ta drawer mo. Aho, datalaang ti adda ditoy. Tadatanga raw ti agkakwarto. Iso asi kalakit di tinangala kadagitay alahas ko. Ay sapay nagdakkel ti kwartak. Ken puro abalitok dagitay na pukaw nga alahas ko. Ni, awam mo tinalalak nana. Na, di kaglibak ti siyang. Amok asika tinangala iti dayjay. Isublem ti 100,000 ko. Ken dagiti balitok nga alahas ko. Awang nga ro din nalalak. Apay ayang ay pilit yo. Di oray kalkalan yo ti bag ko. Pumadaw ka langan dito, iti siyang. Agtatakaw ka mo't gayam. Ha? Talaga pumanawak? Tapabasulandak mo titisan kong aramid. Makigyanak manan aditi balayo iti uray 1 week niya manong. Ta agbiro kak pa iti pagyanak. Saan ka nga minan na pumanaw? Tawan mo't mang papapanaw kan ka ditoy. Kababain nga minti makigigyan kada kayo manong. Ada tao. Mapit lang, tayo nakitaan. Ada ka di kapsat mo, ni Tisha? Well, sir. Apay ka di tikapsat ko? Napukawan kami ngamin iti kwarta kan alas di tabalay. Kaya't may kumamakasari iti kapsat mo. Pimanaw ngamin asaan na nagpakada ni Rosana akatulong mi. Kaya't may kumati agdamag ka ni Tisha. Tayo suda tinagkadkadwa. Di kay matanagan, tapaayaban mi matisigod ababaunan mi. Napukawan akmutlaang iti kwarta ken alahas. Kaniti siyang ti atapag anangala iti dayjay. Isulakit day ti agtatakaw. Ni, apay nga yakasta ka nana. Di ka kumamot agpabasulatan na. Awan mo tinalalak. Ulbud ka ti siyang. Si katulbod. Na, Taimbag ka makaanak da sir. Ngamsan mo't gayam. Katulong da ka magayam ditoy. Saan da ka kabagyan? ay basta sir. Niti siyang ti palutputin nyo. Tamanipod dimtang dito'y balayo. Mapukpukawan tayo. Saan tayo mo ta mapukpukawan? Edi awan pa ni Tishang. Ni Tishang, ti agtatakaw, sir. Ay, saan? Saan ang agtatakaw, sir? Awan amok dita.
Kasta unay apa nagsangsangit ko iti daydagundaway, tanagdanag akiti husto, tatamok talaga mapabasula kiti jakmat inaramid. Ngam ti pagyamanak na duktalan metlang tagpaiso, kat napanagnakan anina na Rosana tinagtakaw. Jak ko nagsapul iti pagabangak, kat nagsubliak iti balay ti kabsat ko. Naamiris ko dagiti bidot ko, kat manipod idin, sinursurok ti agibingay iti sweldok, kat nakitinulong iti kapsat ko para iti magastos iti balayda. Alakastan, to'y pagayam mo ti siyang. Alagagayam, di tamanan tinagpatinggaan ti pakasarita ni pagayam ti siyang musical scoring. Eli Palacio. In your nose para iti script kan iti drama ti pagayam yo Jenna Almoite. Agyaman kami manen, Diyos tagngina iti tunggal maysa. Pakasarita ni pagayam tayo arita saan na pudno anagan tintay ipatangatang wenay drama itang. Kastimanti ko na ni pagayam Rita. Dear manang biyanang, agpapautangak, kasta ti pagsapulak. Inlakok ti nagaatawid ko kadagiti dadakkel ko kat iso ti papautang ko. Jak man amo, tano da mapautangak, jak makaidnakan makaturog amang pampanunot iti inutang da kanyak. Rugyak nga rod ti agsalaysay. Agyaman nakabayad dan. Dahito yan ti bayad ti tawid ko adagaran di. Kunak man no imbang kuman. Saan? Taatidog ti pila itay ije bangko. Masadutak ngagpila. Anya? Idulin mo nga rod day ta Di mo iparang-parang di talamisan. Binilang ko nga rod. Kahit kumplitaw. Wan. Ay, jak sa ibang ko dahito yan. Idulin ko lang dito'y balay. Ay na, may mayat no idulin mo ijibang ka Rita. Amom lang, aya. Kano ngay mabangkrap di bangkaw. Nalakaaya ti mapukawan iti dakkel agatad. Sana? O kupaklagan dito'y balay. Anya? Ang mga no magastos mo dahi ta iti awang kasas ka na. Saan? Ay, apayawang panunod ko aya. Si kamo lang arod magrante. Ay, padwak da ito ya kwarta. Nagnegosyo ka? Diyan mo, no, negosyo ti awag ti aramida. Basta, madunto da ito ilakay. Oho, kasano kumamit? Ay, agpautang nga. Agpapursinto Mano nga iti utangam, tatabintang. 5,000 Rita balasang ka. Lumabalin anayon na makaturay anay majismel. Ay, dakil unay data jismel nga utangam tata. Ay sus, pangalam ko mga iti ibayad mo, iti kasta kadakkel ti utangam agatad. Aglako aktaw iti taraken ko ababoy. Isunto ti pagbayad ko kin ka. Basta 5,000 laang. Tapno sigurado mabayadam. Alang araw, Rita. Angam, basta makabulan laang No aglabas iti makabulan ay amumon ti mapasamak. Manayunan ti tuon na. Uy, basta ipalagip mo ta ang mga lumalipatak. Ay, saan ko a responsibilidad ti mangipalpalagip kada kayo? Ha? Kuritan yo ti kalendaryo yaw. Tapno malagip yaw. Nay, agbilbilang ka man niti kwarta bakit? Inaldaw sa mo na bilangam ta kwarta kay duldulim mau. Wan, tapno ma-check ko. No nakisayan wan no saan. Asino ko matimang kisay ngay data malatag kabalay. Kati sumat. Ay naranday, saan agapaw ta agasawa ta. Kat agtalekak unay kenkan. Nagkamali ka. Apay, di mo amaw nga adon ti agtatakaw nga asawa ita, randay. O, kita jay kumarita. Tinakawan nila kay na. Tainsugal na ti tinakaw na akwarta ni bakit na. Isuda Di naman ipapada kadakwada. Ta saan nakakasta? Anyat amok ngay. Iso nga awan kastay ag sigurado, randay. Narigatan. Rita! Randay! Tanda kayo! Umayak man!
Sumrag kayo tabi si Aknanang. Ay, apay. Anyat ko kwa gitarita. Ay, kitkitaak man dagito'y listaak nanang. Tanay, kasla masushort dagiti pa utang ko. Shortak mo tan. Ay, nagado mo buk dagitan rita. Adun sa aki iti ti pinautagam may sala buk to'y listaak nanang. Ang inyalis ko lang dito'y daduma buk. Tapno adaw, ti kopyak. Anya! Ay! Kasla ka mo mangup opisinan dito'y balay mo. Tanagad daw ti paperworks mo. Ay, win nga raw nanang. Narigat gayam ti agpautang. Adok ti paka-estresan. Ma-estresak mo't nga ron ngagsingir. Ay, apay. Narigat daya masingir. Ay, permina. Nagtiwid da. Damo, dagitay nalaing agbayad ang manmanaw. Mabilbilang laang Kaadwan latta dagitay tiwid na. Ay, naganos ka Takas tamot ti pagsapulam. Awan na nanang, ang maumaakmat no daduma. Kasla jay may sa akaanakan nyo nga anak ni Auntie Henny. Po, nagtiwid ngagbayad. Amok tumot laang inbabae na jay inutang na kanya. Ha? Apo, sino mo nga ti babae na? Adaya mait. Adamot nanang. Ay, narigat lang amin tagsasaukan. Ang basta adamok. Jakla kaya tagsao. Mabutungak nanang. Anya! Kwarta man bakit? Pangusaram iti kwarta. Kumata nga man iti butas ko kang kaputi. Bayam. Siya kung ti gumatang. Tamangan no ibabaim ti kwarta nga itid ko. Anyang ibabae mga ibagbagamay. Ay na, adun ti amok akasta lakay. Adun dagiti umutang kanyak a babaero. Umutang da kanyak iti pagbabae da. Naman mo mapagbabae da? Apa utangan pa'y langay. Di mo ikanin idaan o pagbabae da ti utangin da. Ay. Sayang, tip mapursintaw. Isupay mo ta. Na, ikan naman iti kwarta. Tay gatang ko iti butas kang kaputay. Intag ko aming keng katay naglakaw iti paryagan taraw. Ikan nakmut na iti kwarta. Ay, siya kung ti gumatang iti butas kang kaputem. Anya size ti gatanget. Ibagam, tamapanakon. Basta jak kayat nga agigam ka iti kwarta. Ibagam, ti kayat mo agatangag. Tasyak ti mapan aggatang. Nanang, ada kwarta yaw. Bumulod da man? Ay day, agpapautang mo ti asawam. Awan kwartam. Di nakaikanan iti kwarta di manugang yaw. Masurunak. Nakaimaw. Anya? Di umutang ka. Papursintuam. Sigurado nga ikan na ka. Anya? Wan, pautangan na ti sa balay. Si kantulaki di ti sanay. Nakarkarawa di na ikan. Iso sanay. Awan la amukaw. Tata Bentong, agbayad ka na. Agbubuotan tay listaan ti utang mo. Di ka mo agbayadan. Ay pasensyakan balasang ka. Diyak pa'y nakalako iti baboy. Ay na, kalkalapay mo data ababoy. Idi pa'y la ako nam nga ilakom, ngam di mo pa'y nalaklako. Imposible mo daytan. Pasensya ka talagang balasang ka. Gaawat ngamin ita. Iso nga awan sa tiigatang da iti baboy. Awan mo't gumatang. Hay, bayadam ti porsyento ti inutang mo Binulan nga porsyento. Tulagan ta dayta. Di mo kumadakkelan ti porsyento na at no sa anak mo't na marigatan. Ay, noan niya titulagan, iso ti matungpal. Di kay ngamin kundi utang no di kay mo't gaya makabayad. Ay, my goodness, kit di kastoy. Agpapada kayo amin. Nagtiwid kayo agbayad. Adan sa mo ngamin babaim, tata. Awan, laklakayan ako agbabae akpailaan.
Hindi nakbut pagsawan iti kasta ata saan ko nga ugali na ita. Napudno ak ka ni bakit ka. Nyatamok ngay. Nukas mudla kada kayo, dagiti daduma, papautangak. Ibababae dati, utangin da kanya. At dapay ka lalakiro nga umututang kanya. Ha? Amuyo, jay manugang ni abalayan nyo. Jay napudaw, manugang na. Ay sos, nagaduti utang na kanya. Kat, itit na kano, iti boylet na. Ha? Boylet? Wen, tata. Kat jay mo't kapsat na. Isugsugal na mo, utangin na kanya. Ay, saan nga mo jay asawa na ngagsugsugal? Anya? Wan, ay, aduwa ti amok. Ang jakla kaya ti agsao, tata. Narigat ti agsasao. Mano ti utanga, manong Randay? 10,000 pesos ko manod da, ating Jupay. Oray pa porsyento Ay, isaan? Jak agpapaporsyento. Basta ikang kalatan, Ang bayadam tumulain to no may abulan, Tane, ada pang usarakiti kwarta. Kau na. Promise. Itag kung tumilaan ating Jupay. Wapay, di mun samo as-asikaswan dagiti mulam anateng, Randay. Si Maduta kaon. Nagriga mo ti aggarday. Nagpudok. Nasakit ti sikat nagtrabaho iti daga. Ke, anyalat ko dito'y balayan ngay. Agpadakal iti bukset. Di naktulungan ngagsapaw iti kwarta. Ay katumulong iti sa bali awangas. Basta sana pa naggarday. Ta nagriga ti agtrabaho iti daga. Anya? Diyos kay, baka manahin. Ay, wala yan. Talaga kasta pare. Ada swerte, ada malas. Mayroon na lang agmamalas kay tao. Ang patsag, ay gusto marunong agswerte ka tao. Kasanong hitay tuyay. Naipaaba ko mo tinutang kaon. Ay, tumutang ka ba rin Pautangan ka, kahit mo? Ay, agpaisaw. Alamang raw. Total, dakal tinaba mo ita. Manaw, tiutangam. Ay, 10,000 ko ma. O sige, anayin ta na 15,000. Tapno dakdakal ti mapangabakam no bilang laang. Alamang nga ro paray. Apay nanang, mano ayat ti utangam. Ay, 2,000 lang, balasang ko. Tapno, mabayadak mo't lang. Amagan ngamin no marigatan nagagbayad no dakkel ti utangag. Ala, pasensya kayo na. Uray katugangan kayo. Masapul nga ilista ken agpirma kayo. Ada pag pinirmaan tayo akasuratan nga imutang kayo kanya. Wan, Rita. Mawatak mait. Sige nga rod mabitlaeng taalaag tinutbok ko, nanang. Nayuna man ti utang ko, Jupay. Uray 5,000 manay. Ala, kasanungatan. Di ka pa'y mo nakabayad iti damo nga inutang mo kanyak, manong. Bayadak amin no may alawas. Promise. Anya? Makaigamak iti dakil agata din to no may alawas. Isuan si kanto ti unag abayada. Ala, sigurado ka, Why? Promise. Uray alam amin nga ay dek. Tapno da pang tenglam kanyak. Uray darom na, no diya makabayad. Sige nga, Rod. Pagbigyan ka ngamlas da ito yun, Kat pangaasim tagbayad kanton. Manang Rita, umutang akman kan ka? Mano ti utangam, Jopay? Ada porsyento ti ipautang ko. Wen, amok day ta, manang. Sige nga, Rod. Mano nga ti utangam? 15,000 pesos, manang. Sige. Mabitlaeng taalaag ti utangam. Kantay pirmaam akasuratan, wan. Maya may day ti manu yaw tatabintaw. Ay, pagkwartaan day na. Apay ngay adi yung ilaban. Ay na, masaduta ka. Tarak naglat talaga. Gatangag to'y may sana. Anya, nangina na kita maraok. Di uray man. Ala na gatangag ko. Ngam utangag nya. Ha?
Ay kat, ala, makamuka. Sa bagay, talaga nga ilakok dagita ang tawan maipakanay. Sige nga raw, utaga kung ito'y may isa. Ay, anyan tayo. Naabak tayo mo, paray. Talaga kasta, pare. Bumawi tayo ng maminsan ah. Ay, sayang nyong. Tatabintaw, utaga man ang tidaduma ang manok yaw. Natay mo tantay mo na nga inutang ka. Anya, kaano nga bayad ka nga ibaraw? Bayadan pa yatay imo na nga inutang maw. Ipampaminsang kunto abayadan, ang? Promise? Sige, makamuka nga raw. Apay, papapanam si Karande. Kanayon ka nga awan dito'y balay. Inalda warumwar ka. Kasla ka lamang opisina. Agsapsapo lang ron iti pagsayatan. Bakit? Nabayagan. Rumrumwar ka. Gam awam mo isang put mo apagsayaatanan. At danto, Mangrugrogi akpay lang. Mat ngagsapsapol iti pagsayatan. Kwartam mangki, day. Ha? Ay na, sana mapidpidot ti kwarta, Rande. Abay nga men, adi ka garden manen. Tapno adda ilakom. Kat ada pangalaam iti kwartam. Nakaimimo ka nga asawa mo. Asawam imutam. Talaga akasta no kayat mo ti makakwarta. Ay kat agdiskarte ka Kapilitan Akasta ti aramidag. Ti agdiskitar. Ta imutan na mga asawam. Kasano adi ka imutan. Kat simmadot kamutan. Ay, no di ka dumiskarte, awan na agbisin ka, Randay. Ay, may kamano na manok ko na ito'y utang. Randay, may katlaon. Kaya untata. Agbayad aktaw. Ilistampay lang ti utang ka. Tapno di mo malipatan. Igulpik to abayadan. Kaano nga ibaraw? Inton makatsamba ka, Ne, nanang, ipalagip ko tay utang nyo ang mga numalipatan yon. Ay, saan? Diyak tumalipatan, dayjay, balasang ka. Nakalista, dito'y panunod ka. Eka, di kay pay agbayad, aya. Dumakkel ti porsyento na, no itantantan nyo. Ay, diyak mo't makalaklakaw ni tay buryas ka. Tay suko ba, ti bayad ka, king ka. Yun na ate buryas siya. Ta isunti pagbayad yung kanya. Ha? Ay, kayat mo aya? Katuan na kayat ko. Tinapatag, mabayadan nyo ti utang nyo. Diyak ngamin makaturturo gamang pampanunot ka dagiti pautang ka. Maistresak nga agpanpanunot ta nagrigat mo tagsingir. Ay, apo. Apay, adi ka makaigna rita. Bumana